Kakanhon yung kinong tray kibahap po contractual level jong National Bureau of Plant Genetic Resource kibran arpo arngot baro rengkat da kispangot kinong tray jong katnat Indian Council of Agriculture Research ba kinong tray ka Central Agriculture University kibran arpo sangot baro hanne kasngi ka pratrik ujiliw kila pelong da kajingya pajba ban persya ya kajingsya on kabainong kabalong hadu saupo na kasispa na kabakijuyo manlau benai. Kini kejengnya ki jong kini nong tray la kersan ru da kaseng Confederation of Riboy People da kabasdang ya kejengya pajba na du lat umyam hadu akhmat ka office tray kam jong ka ICR kabudan hi hakini kathan. Ka kanhon jong ka NBPGR hapok kalama jong ka Field Workers Union kabalalam khmat ya kini kejengya pajba hapok jelam jong President Uba Marius L Nonglan kala penpau ya kejeng sokya halo kejeng bompoi shono ru kejengnya keren bau director ka ICR bat ka NBPGR Umyam Ukuldip Singh, halor kejengwan kansan ke hukum na New Delhi, ya kabala soy de Administrative Officer UC Sharma kabala hukum panot ya ketulap hadu saupau na kasispa jong ketulap kebakini kinong tray kijuyo. Nalor kane kinong tray ke ICR lapan paru ya kejeng persya halor kejeng syabe kam kansan no ki kendaingut kinong tray jong kane ketnan nang shen mentahi usnam. Ngilong kita ki on skill ru iyo kedor kaba guna sakawai ru ikwa bang iyo kedor jong kesentral dan habari tray kwa ka andar jok kesentral de kawai ru ngilong kibre ki bang hamdan kata kajing terpat ni kat bang terpat hu director unjuk pensengat ini wang ma pide ben yo be kata kedor yo state government ya ba ngiru hado ke ini singi yo te ita sispa sau kontri kita ya ngisu kita kador pat bah bagi ini aspa donas tingka ya sakawai ru ni kwa den ban kepat ya di ba kham nang bakin penetran dan haki bahet dia mataling asu susu bagi nang yo ka di dor di baret nang yo susu ki baro dia bat kawairu nakwa ba baleng ngim ju ngindan tara isi sni arsni ki kontrak ya rumah kontrak isa weng dalat mon maki kin weng damon maki kin tap ka IPF ru bonsien ni ong ngin leksim po office IPF bakala kerteng habadai unjuyo kata IPF ibantang hajar ne hajar kat balang nimyo syuk ni belami dia sakni badan ru Islam benyo bagi dakwa apply hakapang system ru kadisa di dak 20%. Kalau besusi mentang kita ni kurikti kumlengin bam ngiyo nyo hajar ngin syuk ada 20 hajar lai hajar dak ingin bam ngiyo tulap ta hajar si benai tingin pilih school khon ngin payu khon kamu susi tak karau deduction mentang kalong baik tang ya ki field worker kabas lengok kalong mentang kata kajing akan meeting ru kabalong berofsan cas ru yang kelas saling didok baik tang ki lebor hisen bakawan ke government mendidok teh habam ten pisahkan didok lu baro naduk ki officer naduk ki staff naduk ki fieldman naduk ki nong terima hari kabas susi mentang kalong baik didok baik tang nong belasngi kamu itu mudi usi engi nong belasngi kuma bi kabut khbar kini sebab mudi uang bah ka bakio ki nong belasngi ka ki beri dedam kabel belasngi kami bidunai ngalai spasan posisi dan expo hajar sibnai hari kamu susi mentah pagi ini kena kuat persyak abang yuan office ada 100% sendiri dok kena kerja lemah ini kena kaya kena apa mudi abu kerana tiada kerana kalian kena kuat persyak ini kerja lemah ini kalau mentah balai bawa ada 100% pada bagi kelai baik officer cas aku nak bayar officer yau direktor aku nak bayar serkar mudi kamu simpah pesaing tinggal balai mentah ini aku dong mentah kisah aku dong Untuk kita itu sedeli. Hangin pak sedeli dalam bagi media yang official dengan pak sedang ada kata ada kamu lagi ini orang kene tengah fitness nak kajing ya. Dengan fitness nak kam ke bae. Lesing ila ban khang ke office yang ila bestra ila ban nak orang ngerti. Ada mentangi panang orang kata. Di perlong ya kene karali halor ka jingdiman jong kini contractual labor hangne po ICR. Nakapor kilong nga namar kendet kawan ke order na UC Sharma udai administrative officer na Delhi ya ada jingtho hakne office ba yakini ki contractual labor de bonot bi 4%. Tenda kilawan ut changa ngambang se kumunong ilam jung sang balang hapo riboy ngamban se ban ya skmat ban yarap na banta ki labor. Namar nga isndai katulap jung ki kabayo tang arspa sisngi henrei nyo hajar sibnai kiyo katba kejing shot kenlong 4% approximately kendai arajar praspa dalam minus kenlong stang 1,000 AA sibnai katulap tengah sausun nak benta jong kini ki lebor long bakin shot kani halor bakim tip nakai kadau ki shot ya ka jingot jong kani ka ICR NBPGR ka jing shot ja kanero
kim tip namar ba kim dan ke resep kim tip ki od akan orkom ber ke od cai kita ko pisa ke resep ro kim yo ki susha od kum to te wat ngiru solongo da kaseng habang ikli na uni u officer bo syang hang ni wang ba ki phana central hoi ngalayo ka jing thon bawan central na UC Sharma du administrative officer te nakalang jungi ngim sange ban ngim song thai ngin budien ya kan ya ngembang saya ba what you director jong kan ka NBPJR sa Delhi ru ngala phone te hagini kita yohi lengba ka jing lum lang kini ki labor bro ngan safa no da ka jing tho sa director jong ka NBPJR sa Delhi ban ngan request u long ba unhab ban pendim khamtam kinong tre kibala tre ni arpo lai posnem om shu batang sisnam arsnem le chimnai arnai andai arpo lai posnem kibala temen hangni ru kibun ba tenre ngai sen ei pat ikibrelo jong bagi shanyon penban ha kanika sarkar pemerintah na central government